Сейчас со мной на этой сцене поэтесса Ширар Рахимджон, да? И я попрошу сюда подняться режиссера Мухиддина Музафара, который скажет несколько приветственных слов. شما بخیر شما زیبایی پرس فرهنگی تاجیکانه در این تالار زیبا که از حضوری هموطنان هم مهمانان ارجمند داره دیگر خمار میشکنه برای همه شما مبارک باشد برای افتخار تاجیکان و تاجیکستان دست شما تاجیکان را از قدیم گویند خلق تاجدار تاجیک هم نامی بلند تاجداران بس بود. دوستان ارجمند من یک چیزی هم اگر باورتون نمیره فیلم 12 سال انتظاری در تاجیکستان خیلی و خیلی فیلم آوازه‌دار شد دوست داشتنی شد اما خیلی عیب است که این فیلم رو در تاجیکستان با وجود آنکه دیرکتوری سوخت سینما محیدین مظفر رئیسر این فیلم زیبا هرچند که برای من نمیدونم 3 یا 4 دونه دعوتنامه 3-4 مرتبه دعوتنامه برای این فیلم دادن ولی ببینید که قسمت چی بازی هایی نمیکند و من امروز با افتخار با سری بلند فیلم رو تصادفاً به مسکو اومدم و فیلم رو دارم در مسکو تماشا میکنم خیلی عجیب است و من آرزو میکنم مثل که این فیلم در دل همه تاجیکان و تاجیکستانیان دانه دانه ذره ذره محبت های یعنی که پر از محبت رو کنید و همه دو توانستن این فیلم رو قبول کنند میدانید در این سال و زمان قبول کردن یک ایده نو یک نگاه نو خیلی مشکل است این برای حیات ایجادی سوخت سینما خصوصا برای رژیسر واقعا آوازه‌دار در تاجیکستان و بیرون از تاجیکستان که بهترین جایزه های جهانی را به تاجیکستان آورده است محیدین مظفر این گونه موفقیت رو مبارکباد میگویم محیدین جان مبارک باشد محبتنامه شما برای همه اهل تالار یک کنسرت با افتخار خورشید جان سایه‌داران می‌کنند هستند Вот наша замечательная поэтесса Ширар Рахимджон поприветствовала вас, сказала о том, что фильм, который мы сегодня посмотрим, очень интересный фильм, поставлен замечательным режиссером и директором киностудии Сухт Синема, то есть Сагдиана Синема, вот, и что таджики очень древний, венценосный народ. И сегодня она вас приветствовала, всех, кто здесь сидит, именно с этим, что, вот, да, что фильм вам понравится, что фильм поставлен об очень таких серьезных и актуальных проблемах, животрепещущих так проблемах таджиков, таджикских семей, но и не только об этом. Впрочем, вы все сами увидите своими глазами. Слово предоставляется режиссеру фильма Мухиддину Музафару. تشکر زیاد. Я сначала на таджикском, потом постараюсь, чтобы на русском было. Салам алейкум, دوستان عزیز، استادان گرامی. خیلی خوش‌اقبالیم که امروز امکان داریم که در این تالار زیبا فیلمی رو که آرزوی زیاد میکردیم که در شهر مسکو نخست نمایش کنیم اینجا این چهاره‌بینی برگزار گردیده شده است. خیلی امیدوارم که این فیلم امروز برای شما پسند می آید و ما از این فکرهای یکدیگر تقسیم کردن فکرهای شما از نگاه شما از پیشنهادهای شما من بعد نقشه‌هامون را بازم جدی‌تر میکشیم و امیدوارم که پس از حاضر من در هیجان هستم امیدوارم که پس از فیلم ما یک صحبت صمیمانه انجام خواهیم داد.
Спасибо. Прежде всего, хотел бы поблагодарить руководство Пятиховской галереи за предоставленную возможность демонстрировать наши фильмы. Это вообще одно из важных очень культурных событий, я думаю. И меня радует, что нам удалось действительно показать таджикский фильм, пригласить вас. И я думаю, что заложена очень хорошая традиция приглашать наших режиссеров, наших артистов, показывать фильмы. Демонстрация этого фильма показывает, что таджикское кино живет и успешно довольно-таки твердыми шагами. И очень добрые, прекрасные, хорошие традиции, которые были в истории таджикского кинематографа, она возрождается. И это очень нас радует. И мы со своей стороны сделаем все для того, чтобы поддержать наших талантливых режиссеров, актеров, чтобы более большие сцены, московские, не только московские сцены, театры всех российских городов, чтобы посмотрели этот фильм. И этот фильм показал, что действительно это фильм из жизни. Вот судя по реакции зала, что действительно вам этот фильм удался. И я примите самые сердечные поздравления. Поздравляю вас с этим дебютом московской сцены. Спасибо. تشکر از ایشان که گناه حکایت فراهم آوردن و خودشون اومدن برای دیدن فیلم و تالار زیبا را تقدیم کردن. شما فیلم رو ببینید. دوستان میخوام که اینجا می‌بینید که در تالار یکی از چهره‌های فرهنگی، یکی از چهره‌هایی که افتخار بازم تاجیکان و تاجیکستان هستند. دولت خدای نظر حضور دارند. خواهش می‌کنم که باز همین ویدیو و اهل اجازه قبول کنید. من چند وقتش در قزان در فستیوال شاهد بودم که فیلم مظفر در جایزه گرفت اینجا. این فیلم حقیقتا خیلی مهم برای ملت ماست. قدر زن، قدر مادر، قدر دختر همشه همه طرفه مفصل نشان داده است. خواهش میکنم یک بار دیگر چپکزنی کنید. خوشبخت باشید، صحت و سلامت باشید. چندی که توانید همه طرفه پهن کنید که این فیلم رو تماشا کنند. چون این فیلم عادی نیست. این فیلم چنین است که باید با ما نشان کرد که ما در نوبت اول انسان باشیم. اول انسان باشیم. تاجیک باشیم، اول انسان باشیم. مسلمان باشیم، اول انسان باشیم. چون که اگر علامت‌های انسانی را گم کنیم، تاجیک بودن ما مسلمان بودن ما مهم نیست. سینمای تاجیک و در احد خوشبختانه در تالار حضور دارند. چقدر خوشبختیم که از دیدار ایشان خمار بشکنیم، یک خمس بزنیم و ایشان را توریست Я давно не видел и не слышал такого зала. Клянусь, это у меня было ощущение. А вы знаете почему? Ну, вот такой, это, опять же, профессиональный момент. Потому что Мухиддин, потому что он абсолютно точно работал в жанре социальной мелодрамы и чувствует вот все нюансы человеческого вот существования и взаимоотношений людей. Я просто для себя открыл сегодня, я понимаю, что он мне говорит, посмотри теснину, потом ты еще получше ко мне будешь относиться. Но
Я правильно название назвал, да? Но вот возможно, что такой фильм даже сложнее делать. Сложнее делать даже. Чтобы он тронул по-настоящему. Я сам что-то хотел. Есть вещи, которые вот у человека так пробуешь, что даже если он такой уже старый и ничего больше не тронет, а эти вещи какие-то тронут. Молодцы, ребята. А главное, что, оказывается, у нас есть таджикские зрители. زیاد از 10 سال شده است انتظار بودم. Этого дня, спасибо. Этого дня я ждал 10 лет. برای جوانی که در تاجیکستان کار میکند و گروه دارد و اون گروه رو باور کنه که اون راهی که تو رفته ایستادی درست است خیلی مشکل است. Когда дорога, извините, я... برای اون که راهبری جوانی که فیلم ثبت کردن عالمی تئاتر همچون راهبر انتخاب میکنه همچون کارگردان و او دسته دارد برای وای خیلی مشکل است برای اون که به او باور کنن. Режиссеру всегда очень трудно, даже тогда, когда у него есть группа, потому что он должен сделать так, чтобы ему поверила вся его команда. و هر یک کاری که در تاجیکستان شد با سوخت سینما و پیش از آن همیشه برای من مشکل بود برای آن که هر یک فیلم یک امتحان سخت بود که باید پیش تماشاگران پیش متخصصان کسبی باید جواب گفت. Мне было очень трудно все эти годы, потому что каждый мой фильм, каждая картина, это был экзамен, который я сдавал перед моими зрителями и перед профессионалами. بخصوص تو جوابگری به همه آن بچه هایی که آنها عائله دارند و آنها قریب که بیپول برای ساختن فیلم و تو کمک میکنند وقتشون رو صرف میکنند. В особенности меня трогало, что были дети, которые принимали участие в фильме фактически бесплатно, с очень трудной судьбой, и за судьбу этих детей я чувствовал свою ответственность. و مدت 5 سال 6 فیلم هنری و حجتی ساخته شد و بسیاری نفران از آن که باور نکردن رفتن از سوخت سینما. В течение 6 лет было создано 5 фильмов, и за это время случалось, что некоторые, не утратив доверие, уходили из Сагдиана Синема. و امروزه دستگیری سفارت جمهوری تاجیکستان شخصا محترم مومدین ستار و حکومت جمهوری تاجیکستان و دستگیری حکومت ولایت سوخت و دستگیری شما و من بازم امید میدهد که من باور کنم که این راهی که ما رفته ایستادیم درست است و کسی که از ما رفت اونها نادرستند. بله. Поддержка посольства Республики Таджикистан, в особенности господина посла Юмадина Мирзаевича Сатурова, поддержка Таджикистана, таджикской власти, поддержка вас особенно, доказывает мне, что мы идем правильной дорогой, а те, кто ушли от нас, это они ошиблись, а мы идем правильно. بله من میدونم که ما هنوز کسبیتی بلند نداریم. من میدونم که حالا ما بسیار چیز آموزیم. اما امروزه دستگیری صدام ولی احداف دولت خدا نظر بازم امید میدهد که ما درستیم و باید بالای این کار رو دوام دهیم. خصوصا یکی از هنرمندانی که با من بسیار سخت کشاکشی دارد، دعوا دارد، جنجال دارد، تخمین رجب دارد که باور نمیکند که فیلم 12 سال انتظاری و فیلم‌هایی که با ما کار کردن از آن باور نمیکند که در فستیوال ها نشان داده شدند. من می‌دونم که این قدم ها خیلی مهم
من برای آن که بعد به روز برسیم که اسکار گیریم باور نمیکنم. شاید باور نکنم ولی زیادتر میخواهد، اما واقعا هم روزهای من فکر میکنم روزهای مشکل پس سر شدن، ولی بازم مشکلات های زیاد هست، تنگاچه های ایجادیات به آخرن، ولی محبت شما، دستگیری شما، توجه شما و به این توجه مسئولیت ما باید کار کند که فیلم های تاجیکستان را در جهان بشناسند. و چرا تا حاضر فیلم های تاجیکستان اسکار ندارند؟ این سوال همیشه در پیش ما هست که این رسالت ما برداشت داریم با دستگیری شما. تشکر زیاد به همه شما. Так, здравствуйте, меня зовут Малина Гульшерхонова, я тоже живу в Москве. Меня эти фильмы впечатлили, и с такими эмоциями мы сидели, смотрели этот фильм. Это, конечно, жизненные фильмы, это просто словами передать невозможно. Я благодарна именно режиссеру этого фильма. Как он мог подобрать вот эти моменты, как он это показал в своем фильме, в своих фильмах. Я в 2 фильмах, и в 13-го я была, и сегодня. Настолько он это чисто и честно передал зрителям через свой фильм. Я думаю, что в будущем, то есть родители, не делая поспешные выводы, не заставляя своих девочек вот так вот выдать замуж, не услышав их, потому что это очень важно, услышать своих детей. Я хочу, чтобы этот фильм смотрел простой народ. И те мужчины, и те женщины, которые приехали сюда на заработки. Я хочу, чтобы вот посмотрели именно вот эти люди, потому что этот фильм про них. А те, которые сегодня сидели, и студенты, и вся интеллигенция, этот фильм должен смотреть простой народ. И спасибо еще раз, я хочу сказать режиссеру этого фильма, хочу сказать спасибо посольству Республики Таджикистан в Российской Федерации. При его поддержке мы сегодня попали сюда. И спасибо нашей стране. Я хочу, чтобы девочки, держитесь, учитесь, и родители не заставляйте, не идите против воли своих детей. من منانова مهینه دانشگاه پلیتکنیکی شهر مسکو می باشم. در کورس 4 تحصیل می نمایم. حاضر من از مینداری خود را بیان می نمایم ایمن با سازندگان فیلم 12 سال انتظاری، چون که خیلی هم فیلم احساساتناک بود، خصوصا تربیوی بود برای ما زنان، برای ما دختران تاجیک، که حقیقتا این فیلم برای ما یک درس شد که ما باید دانیم که یعنی مسئولیت ما در جامعه چقدر مهم است و نسل آینده از ما وابسته است. و من خواهشمند آنم که در آینده چنین فیلم‌های تربیوی زیادتر باشند، خصوصا در Федерации России. Я Амирова Низгул Хуршедовна. Посетила данный фильм, который воспроизвелся в галерее. Этот фильм называется «12 лет ожидания» таджикского режиссера. Я была очень удивлена, что наши фильмы будут здесь показывать, и была в полном восторге от этого. Немного, если о фильме рассказать, этот фильм дал понять мне тот факт, что женщина может добиться всего сама, несмотря на мужской пол, и достичь всех целей без каких-то чужих усилий. Что та самая главная героиня, Тахмина, смогла встать заново на ноги самостоятельно. И мне просто это был некий толчок, которого я была в полном восторге. И в данный момент я даже осознала, почему я теперь нахожусь в этой жизни, какая у меня роль.
Это было просто замечательно, одним словом. Я восхищена этим фильмом и благодарна всем, кто был и участвовал в этом фильме. И очень надеюсь на то, что такие фильмы будут продолжать показывать не только в Москве, но и вообще в других и странах. Также этот режиссер снял фильм «Теснина». Фильм был о маленьком мальчике, который смог сам все добиться без отца, хотя его главным желанием было просто увидеть своего родного отца. И в этом фильме был сюжет, который происходил очень часто в нашей стране Таджикистан. И я была не очень удивлена тем, что этим сюжетом являлся тем, что снимали этот фильм. И в этом фильме мне показалось, точнее, я не думала, что будет все так и настолько реалистично сниматься, в чем и вызывался некий восторг у меня изнутри. Увидев этого мальчика в отчаянии, я сама впадалась в некий жалкий свой образ. Хотелось очень, конечно же, попасть в этот фильм и помочь ему, чтобы он понимал, что он не один. И, к сожалению, это было невозможно. ما جوانان امروز در شهر مسکو تماشای فیلم 12 سال انتظاری را تماشا کردیم. از این فیلم ما یک بهره گرفتیم که فیلم درباره حیات وزنین زن تاجیک در جامعه امروزه نقل میکرد. ما حتی در تالار میدیدیم که چه خیلی جوان دختران با احساس داده شده آب چشمم تر میکردند. ما جوانان بسیار میخواستیم که چنین فیلم های تربیوی بخصوص درباره مهاجرت، درباره که جوانان تاجیک را در فدراسیون روسیه پیگیری میکنند بسیارتر شوند. و در آخر مینداری خود را با حکومت جمهوری تاجیکستان، با اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بیان کردنیم که ما را امروز دستگیری کرده ایستادند و ما جوانان تاجیک دور از وطن در شهر مسکو با кинои таджик шиносои пайдо кардем. Мы очень рады в Третьяковской галерее, что теперь к тем фильмам Таджикистана, которые были сняты еще в советское время, у нас добавляются показы фильмов, сделанных в современном Таджикистане, потому что мы рассматриваем кинопрограммы у нас в галерее как часть очень важной работы, направленной в том числе на постижение культур не только национальной, русской национальной культуры, но и культур наших соседей, культур стран мира. У нас в Третьяковке проходят выставки художников, не только русских, уже не первый год. Мы показываем фильмы и азиатские, и латиноамериканские, и европейские. И для нас очень важно, что теперь у нас появляется и таджикская краска. И мы очень надеемся, что вот к тем единичным показам классики таджикского кино, которые уже прошли на протяжении последних 1,5 лет в Третьяковской галерее, в наших программах образовательных, и чему нам очень помогал посольство Республики Таджикистан в Российской Федерации, прибавятся и показы новых фильмов, которые снимаются в Таджикистане. И мы очень будем рады сделать такую программу. У нас есть такой цикл, он называется «Краткие истории национальных кинематографий». Мы надеемся, что в следующем сезоне мы сделаем краткую историю таджикского кино. Это, знаете, когда каждое десятилетие представлено наиболее ярким фильмом, и сможем познакомить с таджикской кинематографией в ее развитии как таджиков, живущих в Москве, так и всех, кто живет в Москве и интересуется кино других стран. Хорошо, спасибо большое. Максим Павлов, заведующий отделом кинопрограмм Государственной Третьяковской галереи. Мне посчастливилось попасть на премьеру этого фильма, и я очень увидела существенные моменты, которые нужны будут для осознания не только таджикской диаспоры, но и это применимо, настолько коррелируется с насущными проблемами всех женщин, и в том числе и в Москве. И я считаю, данный фильм будет необычайно полезен
для просмотра и анализа, обсуждения. Именно в центрах оказывается помощь социальным семьям, женщинам, претерпевшим насилие семейное и всевозможных даже подростковых сообществах. Вот посмотреть такого рода фильм и написать какое-то изложение, какое-то вот свое выразить отношение, это будет важно, поскольку настолько они детально здесь прорисованы, тонкие чувства героев, которые вот борются, которые вот благодаря своему воле и своим ценностям добиваются достойного уважения своего вот поступка, которые достойны уважения. Вот, не роняет своего достоинства в трудных обстоятельствах и, в общем, выглядит очень, ну, так скажем, примером для подражания. Меня зовут Ирина Вениаминовна, я Сенцова, я психолог по образованию, первая у меня физика, и у меня сейчас есть программы, которые нужны для асоциальных семей в управлении воспитания подрастающего поколения Комитета безопасности России «Кобра». Я там являюсь экспертом этой организации, и я считаю, что вот данный фильм нужно для массового, так скажем, просмотра очень будет своевременно. سلام علیکم به همه بینندگان و شنوندگان گرام قدر. من خیرالدین عبدالله هستم از مسکو. چنانه که همه شاهد آن هستیم که امروز در مرکز روسیه پخش این فیلم تاجیکی با زبان شیرین تاجیکی با فرهنگ تاجیکی پیشکش تمام بینندگان گشت و بیننده ها هم که تمام تالا را گرفته بودند و احساس میشد که چگونه اینها میگیریند، احساس میشد که چگونه اینها خرسند میشن جایی که خوشبختی است و جایی که غمگین است. واقعا درد ملت در این فیلم دیده میشد، درد مهاجران دیده میشد و در این فیلم حس میشد جایگاه زن تاجیک در زندگی امروزه. واقعا مردم عزیز سربلند تاجیک با فرهنگ بایش، با زبان کهنش، با تمام رسم و رسوم و تربیتش در این فیلم دیده میشد. ما 10 سالهای اخیر کم فیلمی داریم که با طبع دل مردم باشد و درد دل مردم رسانده شود و مردم هم با این عنعنه با چنین تنتنه بپذیرند. واقعا جایگاه زن در سرزمین کهن ما جایگاه خاصی را داراست و در اسلام هم که دیگه زن جایگاه خود دارد. چنانه به همه معلوم است که در قرآن سوره است با نام نساء و این چنین خداوند بی پدر فرزند به دنیا آورد اما بی مادر بی زن نه. نگاه بنده در این است که خود اون کسانی که این فیلم ساختند خودشان وارد فرهنگ تاجیک بودند. این حس میشد، این دیده میشد در این فیلم. امیدوارم که از همه کارمندان این فیلم که این کارشان باز هم دوام میتیند، چون که مردم به اینها باور دارد و امید دارد و خوشبختی مردم اینها میپذیرند و انشالله که در آینده هم در خدمت مردم خواهند ماند. سپاس.